Neneng takut sama bapak. Oh, di depan. Neneknya di depan ya. Barisan. Ya Neneng ya kada yo. Bah, letip eta mah kieu yo. Sama Kalau kudu dibabukan ya kan nama waduh diakakan. Ya, apa tanda di belokan. Jae kami ada bejeng di luas oge eta. Asalip. Kajian. Nah, SMP dah kayaknya di kajian. Oh, tutupan. Jeli. Jeli. Siapa tuh sih? Ya, Nenek.